1.5 ya dengan ini.
할렐루야
3,850.
uyela khona bathi sibonga ukufika nathi sitoba kanye naye enkonzweni leshe kangaka siyabonga kwamemezeli ngifuna ukuphiza lamazwi lake athi lo 10 rand or 20 rand istopa umholi yena kwamemezeli the day near a present ningafisi kuletha lo 20 rand buyani nitopha ngalokuphuma enhlitiyweni ngokuvuma kwetinhlitiyo zenu ngemandla enu. Haleluya. Ungabakhanga umuntu ungada na 2000 lwala kusamsapota mtawasiphelele sesisho ukuthi bazalwana asitelanga kubhadala asitelanga kubhadalisana lasitele kutopha nje ngale kwesinabo ngokuvuma kwenhlitiyo isho njalo levulengozi. Haleluya. Bayangiba bazalwana so-ke asipheli ngalokhu esinako ngokuvuma lekusevumeni noma ekujuleni kwenhlitiyo. Amen.
Yes,
Oh
Ninjani? Hayi siyabonga ngifikile noma ngingabhadali bathi ngikhona la ukuthi kube nomsebenzi wokuhlala kanjani. Siyabonga inkosi ngathi ingananzisela ibandla nikhule ngagcina. Siyabonga inkosi ithele umusa. Asivaleni manje sesiyavala. Ubano ngamelana